Ka tenat puli puthi jong ka jela Meghalaya kalapan mi ya kani ka jing penbena na ka penta ki jing temu ban penbaj renti ban laj na ka jing penbena syuti bean bat ka jing pomdan ya ka ju ka badai ban le haden ka jing menjur jong ka sorkar na ka bayok jing bet shwa ban penbena syuti ha kano ka skul la kerpat ya ki skul bakin kongo ya ki jing penbena syuti kum balapan mi da ka sorkar jela Meghalaya. Katarik pan sedang skul nakapenta usnam arajar husan kan long ha kasipau tarik upana Februari arajar husan ka Meghalaya kelas read lines program kapan yarap ban kentiu ya kapule la kumdo kan long naduk kasipau tarik Februari haduk kan nyau tarik upana March na kapenta ki kelas 1 haduk ki kelas 5 empat na penta ki kelas 6 haduk ki kelas 10 la kumdo kajing long kelas kan long naduk kasipau tarik ubnai Feb haduk ka arpo pra tarik ubnai Februari arajar arsan kajing penpena ka batai benia ru ya ka porto eksamen ha ka ya ka eksamen man la usnam on penlong kat kum kajing snobet jong ki skul simet ya ki eksamen bakado na ka bantaki kelas 6 haduk ki kelas 9 on bu por bat penbet dakat tenat puli putih rengkat bat ki kot jinggali lani ki question paper balapan krek daka DERT lani embos nalor kani kat tenat kalap tha ya ki skul bakin omduna ya ka arspa smitrei bat praspa kenta ban hikai nado kelas 1 haduk kelas 5 Bat ki kelas 6 haduk kelas 10 kidai bandon arspa arpos mitrei bat si hajar kenta kajing hikai. Kumta kani karukom kalong kat kum ka kendon balabu daka anjong ka hok jong ki kena baniyo ya kajing pule ka balai luit bat ka badon kam RTE ak arajar kendai. Kani ka Meghalaya Class Read Lines program kalong berkentiu ya ki kena ha ka National Achievement Survey NAS. Kum kani ka program kan penajing muat ha ka Foundational Literacy and Numeracy kabalong gajing temu kabakongsan kabala kabalawanra da ka National Education Policy NEP jong usnam arajar arpau. Kajing temu bakongsan kalong pan pentik kena bakum kini ki skul yen long ki balapan krek da ki sap ki babiang kenang bakin yat syakmat bat ki kelas jong ki klam kano kajing ki kendon an ki batamai ki wat ban wanra ya karukom trekam ke bakam berhenti bat ke barenti ha karukom hikai ha Meghalaya da ke papan lejing buat ha ke pule ke bakam baha bat ke jingla jom ki kena skul kato ke kubuar kelapos ke benda pokot yang selam ke berinyo trap kubla sibun ya ke jing kersan